Tayon man na timpo na tama na maitaw ka pabautismo ki Juan. Gali ni Jose tabanwa Nazaret, nasakop ta Galilea, dumiling ki Juan. Pabautismuan kanan ni Juan na anta suba Jordan. Na nabautismuan en Jose daw katakas kanan tawahig. Dayon kabukas langitan daw Dios Espiritu Santuan kapababa na ang kikanan paryuta sa lampati. May namatian na gamba na anta langit. Kaon ako na bata na palangga ko. Nalipay agid kikaon. Pagtapos na pagbautismo ki Jesus, dayon kanin ipadala ta Dios Espiritu Santo na miling na anta lugar na ula kabalayan. Naandya gatinir kanin ni ta 40 na adlaw daw patintar kanin ni Satanas. May anan man diya mapintas na mga ayop pero paasikaso kanin ni ta mga anghel. Naprisuwan niya na manugbautismo daw giling dayon ni Jose na anta Galilea daw gawali tamiyad na balita na alin ta Dios. Abot on oras na naanta plano ta Dios. Abot on oportunidad na makapasakop kaw na anta papaabot nyo na pagdumala ta Dios. Magnelsel kaw, daw dilian nyo inyuan na mga sala, daw magpati tamyad na balita.